Kubor nakaslem jong unongsan hima. What is the NPP? What is the TMC? NPP is the non-performing party. TMC is the too much corruption party. TMC ke parti kamu dah senyap hidung ke madam. Kumyiu le ye ke NPP le man ngui ke parti ko bangsa le ko bangsa. It is the people of Nangba who know that in our candidate you have a promise for development. It is the brothers and sisters of this glorious state who know that when the COVID pandemic came, it is only Narendra Modi that gave free food to every citizen. Ipai-pai yang ke konstituensi yang ke lirik yang hantam ke yang apa ni ke senang apa ke ni ke madan. Tu senyap topi tu duk ke JP dan hi ke parti ko ye ura AAP ke roi ke par ye ite de ye puyo mentu du ang dan ni ko dikten. De yo puyo hei por corona ke ye ke parti ko ikoi bi pai ba yo pai. Ni tu dah ke JP. Kenti ko yo pu pro yo ni wo win laga ni ke parti senyap ba ba ke cingkersan kamu diobi umoti mamga yupi hei si tom saja wada kisni yang corona. I want to ask my brothers and sisters who are gathered here today, how many of you got free ration from Modi? Please put your fist up.